O aktualnom političkom i ekonomskom trenutku te međunarodnom putu Crne Gore za Euronews dan je govorio bivši crnogorski premijer Dritan Abazović. Sa njim razgovarao Aleksandar Simić. Sa liderom građanskog pokreta URA i bivšim premijerom Crne Gore Dritanom Abazovićem razgovaramo o 20 godina nezavisnosti Crne Gore, između ostalog, ali prije svega dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Euronews. Dobar dan i pozdrav za sve vaše gledalce. Evo 2 decenije nezavisnosti Crne Gore, u kakvoj atmosferi i u kakvoj situaciji političkoj i ekonomskoj Crna Gora dočekuje ovo obilježavanje? Pa bilo je ovo složenih naših 20 godina, ali u svakom slučaju, pošto se jubilej približava, mi smo svi na to ponosni i želimo da ga provedemo u što boljoj atmosferi. Ja vjerujem da će narednih 20 godina biti mnogo pozitivnijih, mnogo boljih, mnogo energičnijih, mnogo življih za Crnu Goru u svakom mogućem smislu, da ćemo ostvariti neke svoje velike ciljeve koje imamo i ne treba se sad previše osvrtati na prvih 20 godina. Nije sve bilo idealno, borili smo se dosta i da se pokrene demokratski točak i da se dođe do veće vladavine prava. Ima još dosta izazova, ali u svakom slučaju ovo je sve nešto što ostaje kao dio neke naše istorije i na koju ipak treba da budemo ponosni. Ali ipak ja želim da kažem da narednih 20 godina su naših. Možemo zaključiti da je u posljednjih nekoliko godina od smjene vlasti došlo do na neki način smirivanja nekih, pa makar da kažemo, međunacionalnih tenzija. Da li se vama tako čini i da li je to krenulo sa vladom Milojka Spajića ili sa vašom vladom? Da, jeste. Definitivno dosta stvari su se promijenili, razbili su se monopoli, znate da se riješila i neka velika pitanja koja su bila istorijska u Crnoj Gori. Krenulo se u odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. To je mnogo pomoglo da se ljudi shvate u kom sistemu su do tada živjeli i sad je situacija, čini mi se, povoljnija. Sad vezano za vlade, ja ne bih da nekako zloupotrebljavam i da kažem ko je učinio više ili manje. Ja mislim da sadašnja vlada će završiti svoj mandat i to će im biti i prvi i posljednji, a da se nadam da će nakon toga doći neka ozbiljnija vlada koja će moći da odgovori svim izazovima koji građani Crne Gore imaju. Kada je ponovo riječ o obilježavanju, imamo te najave da se u određenim lokalnim sredinama gdje su, da kažemo, prosrpske stranke na vlasti iz DF-a neće ni obilježavati nezavisnost, ali imamo i druga način obilježavanja sa tim Ricky Martinom koji je mnogima i sporan i zanimljiv. Kako vi gledate na oba ta segmenta? Dakle, na prvi segment gledam sa nečim što je jako loša poruka i nešto što ne bi trebalo da nam se dešava u budućnosti. Dakle, mi slavimo nezavisnost naše države i naša država pripada svim građanima bez obzira kako se ko nacionalno, vjerski ili bilo kako drugčije izjašnjavalo. I shodno tome mislim da je obaveza svih da to obilježe na najprikladniji mogući način. Što se tiče drugog pitanja, vlada je prvo zaboravila da je ove godine 20 godina nezavisnosti, pa su u samoj završnici morali nešto da efektuiraju, pošto su imali pritisak i od javnosti i tako dalje, i odlučili su se za neke izvođače za koje ja lično nemam ništa protiv i ne kažem da nijesu neke zvijezde i tako dalje, ali mislim da nijesu prikladni svečanosti momenta 20. godišnjice Crne Gore. Ja mislim da je to trebalo da se drugačije tretira na jedan ozbiljniji način sa nekim ozbiljnim izvođačima, ali u svakom slučaju kad se već ovo dešava, nadam se da će svi oni koji budu došli na koncert i koji budu došli u Crnu Goru u tih par dana uživati i koncertu Ricky Martina i u drugim koncertima koji će biti širom Crne Gore. Ima Dino Merlin na Cetinje, ima razni naši neki izvođači po drugim gradovima, tako da biće zanimljivo. A može li Crna Gora da pređemo na te evropske integracije u Evropsku uniju do 2028. ili će trebati još koja godina više? Kako se vama čini? Pa, to će biti politička odluka na kraju, znate. Mi činimo što možemo, okolnosti nam idu na ruku. Konačno je Evropska unija shvatila da treba da oživi taj proces proširenja i u tom kontekstu ja mislim da mi moramo najbolje da iskoristimo ovaj moment i da budemo prva naredna članica. Ne bih sad licitirao sa datumom, ali jeste neka naša ambicija da probamo da do 28. zaokružimo proces. To će li se to desiti, ne znam, ali čak i da se desi godinu dana kasnije, nije neka velika, da tako kažem, tragedija. Cilj je da budemo tamo i da boostujemo cijeli region, da se što prije svi zajedno nađemo u Evropskoj uniji.
Evo za kraj o situaciji u Bosni i Hercegovini, vjerujem da pratite, vi ste sarajevski student. Da kako gledate na ovaj usporeni, možemo slobodno reći, tako iz Brisela ocjenjuje usporeni evropski put Bosne i Hercegovine? Žao mi je, Bosna se suočava stalno sa tim nekim unutrašnjim problemima koje ne može da prevaziđe. Ja sam veliki fan, veliki navijač Bosne i navijaću na svjetskom prvenstvu. Naravno sam Bosnu i Hercegovinu, mnogo mi je drago da se kvalifikovala. Ali što se tiče politike, ja ću iznijeti neki svoj stav koji možda nekog me prihvatljiv ili ne. Ja mislim da Dejtonski sporazum je da mu istekao rok trajanja. Da on jednostavno kao takav je imao svoju ulogu izuzetno važnu da zaustavi rat ovdje i da dovede do nekog mira i do neke funkcionalnosti državne, ali da jednostavno treba naći solucije koje više odgovaraju sadašnjem vremenu i prostoru. Ako se to ne desi, mislim da ćemo još dugo godina da konstatujemo slične stvari vezano za neke unutrašnja trvenja. Eto, to je to. Nađite snagu, ja se molim za vas, nađite snagu zato što mislim da Bosna i Hercegovina ima simpatije svih i svako je želi vidjeti kao jednu funkcionalnu državu. Ivo, za kraj, pošto nam još jedno pitanje, pošto nam ovdje idu uskoro opšti izbori u oktobru, ovdje se u Republici Srpskoj često opozicija poredi sa opozicijom tada u Crnoj Gori u smislu obaranja vlasti. Mila Đukanović ovdje govori o obaranju sistema vlasti Milorada Dodika. Kako gledate na te paralele? Da li oni mogu da urade ono što ste vi u Crnoj Gori, da tako kažem? To stvarno ne znam, vjerojatno će biti interesantno, ja stvarno ne mogu da ulazim sad u neke moje političke preferencije, šta građani odluče, to je za nas iz Crne Gore prihvatljivo. Mi ne volimo da se nama neko miješa u izborni proces, pa samim tim ni mi ne volimo da se miješamo nekome, ali ja lično samo bih volio da kad se uspostavi nova vlast, bilo ko da pobjedi, da pokaže više efikasnosti vezano za ono što su potrebe građana. Hvala i vama, bila mi je čast. Sa nama je bio predsjednik građanskog pokreta URA i bivši premijer Crne Gore, Dritan Abazović.